Museisia wa Mutongo TV wa Tindata. Ina ukethia na nina udho chake lunguni chaku kila wendete cha Tuneenanie nitawa Jacqueline Binya. Chuma kithelu tunanenia yule wa boy child na twabikia bala watu ikanindele ni wa imani woni mundu waile tone akomana na mwela ziani nisi kwamba kuyuku datwa mata bia maleu mete some of the problems tamata bia kukuna muvila kila bandu nuwe ibunga mbao to bunga na tamata bia hii no ngino winene tangumbao na wikale tangumbao na mwana alame odhima keka pedikiwa manikiwa Bishop eso mbea meso mando nondo kitandani ni mwana yui mundu no bikie moto anoni na mundu de kwigwa tawe ndume numbani isu ukiwa kwa manana mwetu girl child empowered wisi ona tukuni yetu ni mome approach mwana waka moya ngutwa out yui how do you reverse that even though we challenged doina kindu because it happens doina kindu ngusuni do not wa mundu out but you still need to feel a man how do you do that kindu kilango enda kwambia kuetanika na nundu aume madie tomakatwika ndele na umandele ni wenda ukambia juu uende kiwango cha mutumia ula wita wathome ni maitete confusion thine wa musi na kaingi make ukuja makulju makasya ni mutu anoni no mwano ailiotakwa na niwe wailetha kila kindu either ni kuningana watho thine wa nomba kibeti chete lekine wa watho kione wa watho kione wa direction ni mwano kibeti chete le pia kine kise uwenesa yani in other words maduko ni measia hii akameasia hii ndio feel mwano ona nde kutimiza mahitaji makwa ma tani mundu muka na wasisya na watiyabu wasianje tina wesa ile ya ni mwele wakanaka kaetwe na nzia ya kana kila kindu ni ekia wa ninya kila kindu balamoko kila kindu yuko undaone dio kana miaka ni ukite nuo ketha usiaigwe ni kila mundu yumbala moko hii niso sio kwa sana na nitunakulibwe kulyo ni musiaisia witu ni uthokui kwa unoatia mami kulona la moko huyu kakamana na mumama Faith ni makosa ukamana na mbala ungi wa ukalila moko yue boy child no wendete ni wendo mewita wendo boy child je na thina mwingi muno na ena thina mwingi ni woge wako manana kibeti kina miaka 40 kina siana na choki ina wasio kilo kwenda kuma boy child no comfort na ikito banga hii nondo we isalenda ekamwe kalasia yo bunomba no kangethe longo ni yengu abasi omboye wauga busikethwa byo siana sia kwa natia musisiye kate nomba ya sobe wana kwa kilondo guonthe na kolate siana school na tisi yaku na boy child onake ayitho ayena purpose kainge na mone metha la tumeta the trophy husbands boy child usiuka kwa mananake grumiete ekamwaka we kwasi ayenena atandume okamwethela saluni abakiwe kaswele kukanyonyo kouweke zuko sionze ya motane we no ni wa wisi na yume lowende wibanga we na ka function no kinetenza nake kila mundu akabenduka ateze no isalenda uyeto unomba haka sisi we akasia kweli ndonge na munduume mwanake na munduume usiona akuya say this is my husband na geno umusiaye na kini tiyo blame our boy child nondo netuwetie kana mena challenges mbingi ona ginya wa boy child yo no likana last week eto na wete tukasia ona nyamwa boy child no kwigwa moyo nondo wone muiona kuyanita we ona woselelwa nonge yo igita kwasia ye the na mwato wethio kanenga ne service oila we na sio neze ba ikendo negetio osiasia ona mekanilie lo kwikanyoka na o ikendo na ketwa na thelele secondly now boy child
siasia ulosemba nyanake we say the lamwina intellectual capacity imwe withi we siana sito mundu ena miaka 30 akaitha kie masters yasema niti na PhD nage boy child wakati unde na miaka 40 ne wako manana mwitu ende na kweka masters uimethu kesi ela meyange wanenge tisainge mnenge mayokela okuya mamwe otu wengwendo otwa wiyetate uya mwana wo girl child palawi nondo wesilete withu kesi ya mwana ewa kuikita kwasi akeka chapati na leile kuwa na leile obanda itimo nganyusa otsonike nondo boy child yani intellectually disconnected mwetu wa wetete aiti I'm finishing my masters nenda kwika mortgage ukona boy child ya usisi ula kasena mbona tena nomba ba na nikalaka zokuka ke wa mwake yeke to lungu toyana kasiti room kalaka ta wa confused in bedroom weje uni wa kwata stop weje uni wa kwata mindo izwe yo nomba kwake so we say the la mwana we anenete nisilio bo wa mortgage nisilia kwa siasiana sia kwa insurance nisilia kwika na ke boy child yo buyangetheti if you disconnect intellectually with this girl child pata wako ketho wa umwe ndona kwa we you know asonge amusia witu ni okay kwendwa na mamas or not ndondo byange ukwata hii maybe you find that umundu nimenda ni chochago na mundu muko maybe onandena mwana tiwo and they end up getting married. We have seen cases. Me, I have no problem with that as long as boy child na kuya my sister boy child yo na kwandi munenga ne kwa umama osu either andu ikiye liability na kwa nanoa nenge na nuo kamuya anda we okama na ni je kiyate ya ungamwe ye okeka ungama wa mana mama yazi yake kokeze the land we no imwe kiyaye ndidu kokeze the la ya ungama ugo no kathelo kakulima na kokelete to mali nikiko utamuwende nginde zo sense so we say the lie we get about saying I have no problem with that kele let me finish nika na mwako selele I don't have any problem with relationships si amyaka ebetanete niki nondo wa boy child usi oloto no mo accommodate no mundu mukamachua yika yake na joji imwetekela nenge na muyika yake ne uimutavye uno kokilete uimutavye noise nake no kwenda mundu wokie ona maisha tulisana yanewa so at times where relationships are concerned then amwatu and I'm not giving up on our children. Izino ziemwe. Lakini ya umeka ini motavye. Tukatwa ekebeti kikuku usinda. Ukakita mwaitu. Na kika utumana ugusome atakana. Na ibeti ikuanga beange waume. Kwa uwa ile na aume makuanga metukange. Kwa uno ngina withe na mundu wa kutethesha beange. Na amba ile utono otwa kebeti na nichamini osia dukatia mbeu yaku na yuke was na you want bishop was without mumuthi we rona mathina magu asu tionthe thuni na generally nikana weze nika future yaku yathela bu without abika bu we ukati no isamuthi obunumba lakini thu akana ingi kwe ume tafadhali itha na umisio na ndweka kwananga mbeu yaku nunkwata na ndukatwae mundu munene kusinda nundu wethuona uwo kathamba cha masilia nuo ukakana cha mwaki kwa buba mwaki nuo katwa asiana sukulu nuo mind na thu asumate mind simo kumeta masalenda thu asutio isindine wandu dukoza ndo mama thembo ndine moto umaekea lakini alange nundu ni tienda mbeu tienda zamba twenda ngumba unthini wa mbai no niendo mwia ekotwa alameku kuwangu kusinda in fact na musi ukethia we ndoni kwa mabrada na sister na thu ona intellectually ikiaviti ona tandu athi school ethane musomu isome thio tuko umane maundu muno kumusinda na hivu ni watu wakataka kwa tandu mekwita deadbeat fathers nondo pemusese otukolia sia we komana na mwanake akili yaku ndo bangite ni mina campus na mina campus ni kwate uya na nizo kumange niambie ko date ndo awe ni kalani yake lili honeymoon ndakwatite mwana endi we wakomana na mwitu kindo chambe kumwa ni nduzia ye mwana na kuona nduisi
ona ndai ningina tuma advice make kuona hii ta mundu totena mistari lakini uone huko yuko kumitumia nai mwe ukaanzia ya mwana plan bishop kana jaki basi ndo nikukimanizia nginda na mawa si nizio kuona baate kunie nginda na mawa nundu wake ndo kimwe. Our boy child t enabled. True. Our boy child t trained. Na our boy child ndeyelewa. Actually yani mama ile kwini wakawadi kalaka ina wasio kamengele ni ndia mutwe katetu. Sio kamengele ndai na thinonge. Thina sio kamengele waika ekiongo ndaelewa. Nundu number 1 on biologically watu akibetike kuomono. The chromosomes ya komana nuto no sia kana kena mekunzo dio na kena mayo and the same way to otherwise Munduume ona mundu mukatwa we esuni scientifically nundu matumbe ma mundu muko maybe ne mambe yoditha na mwai moko komana nangi na ndakame ngembio yo ndo to no test o kawaida keki akiwu kivyo muno no yeso kengo yeki akiwu cha fridge ni musamo akila cha ile tu mache waile to zia kana ngede kabu atakena tiki sorry ndagati le timo kaijo ndo ko ube pe biological things mundu waile to sisia aya namba ile jakikila wakulya owe eka masters na kyo aumie class 8 paiki ndukithwa akibina munobyo ta kufight na mawazo intellectual stuff nundu nyemwene nienda nikana ni ninze kiwu nake embio suni wanangi wa mbesa twetele mbuya juwe kwa speed ya mundu moko empowered mwetu empowered zisembete muno tunundu mana kama mukagangi noni katika mpando kayona nywa keke wela ni ya mazoezi ya usemba na je kwa speed na yuna ko abanga kinyasembe na speed izu aumete baadhi kila kibo ni kubaluka na kukamayo imwana toswe ni woka ni waku ya bishop ni nendie mwetu no mwana osu weli to muta ata nikenda wisethia nundu wendo Rwenge ona naninda ndio toa maid baiboni utono mutata nikenda strong kyo tiulea kana atwae graduate atiulea nundu wendo naguo rweme baka wendo ndwikathi ya wendo we umesio yukindu kila ndo nota vya ameta wani mwetu muiye ni masalenda wesa kuba kwethia kana ngai no akwathima watu a mundu mukawe na kileko kinga ingange etho be undu batonye kana mantha Munduume na kileko kingi mwambe yotindani no yambi ya kosa mawaida kuma chao kuma pala be mundu ne usu user lele kwa number 2 mundu tona kwambia kukumbusti internet booster utona kukumbusti withie kaleko ne kambia kokala we yaka india mukabe tukana kidemba wa weta uwe nena yulu achao investment nake uwe ona ni wanangwa pesa kwa uno lazima mwanake wakwa na kila ndo no uthuria anake onthe kana ngumbau ala mwendo iso twika ngumbau unaweza ithia kana wakwata mundu mukawe na mbesa na ni mwenda naye mwendo twana manda onaitho kabanda kitungu muthenomo ukamunenga shilingi 5 musiaise witu namba itu SMS ni ile 39115 nitusiokete tunena yulwa deadbeat fathers. Musiaise witu ni mubea muno kutukwata mbau namba itu SMS ni ile 39115 na nendo tungia mubea musiaise witu kuma ikalasa Kalawa village mutumio kwetwa George Musembindio ni mubea muno kutukwata mbau no mundu twinene yulu wa mwana wa kimwana please kwata hii mwana bumba musini manenye matai bishop tutaendete break we kaundu enda omino kilelia
Ndaenda break ona nienda ulekalia mwaka nona kabuli kamuno Omuntu ninja ntumwekeia kiwanza mwina fe kaimbo icho ndio anene mayonao manene omuntu ni atongo Adu faith no atunenga nafasi ya onengo omuntu asana muno Jacqueline no ndo tupiniwe lakini nditukwe kombwa Yue peka samu bishop atialia kanini na ruwe kulite kule yu no seo kimwana kuya mwitu nzia iye na kacha keli kutwa mundu muku kwewe tia musomu muku na bishop ni wa weta panini as biologically akama kuwa ngambe na mbe usio withela ni madhidha tene yuko utafadhali wona yu nena na asia wona mwana keoka kwe ai nine ndie mundu muko na asisia we na miaka 28 kana wende 30 nake ena 45 mwe ekatambe kuyangewa akama ina mbodela meovo ina naingi tafadhali difference yesu ni miaka 10 na odho eutia metoke evika kindu kita wa menopause akuyendu kambosie onangomete nundu nwambi onala ni wambia kulea sindu yuna wisa idhi ajipandu kwa kutwana niwe watu awa onandezika na wewe yu wambi ejukumala nzo mandhandu malika yako ko uniendo kwe ndukaethe na kiwudu onandu ka paniki akama usienge na nu kwatonge wa ukwenda yuko musiai mu encourage kimwana chagu kikatwae mundu muku nikani kiunenge pia future kiuni number 1 namba ele ingini kana wamina kuibahasia mundu muka eka amaniketene nikana tutabie no tutabie ndukadhiba nundu twayo imwana no tweze ile maundu ni asu najua ona wamina tutabia ndukweyangewa na akuke mwana ndukeigwe mthoni ndukakie kunena na umeangi tembea mawiwe meweta hata kana mabundusi onenze no miaka 50 ene aume muone bisa ona mathe kadhuni wathela at least nikenda ma verify you must say ai mwana vakote tola president wa Europe twaite president wina miaka 38 atwake beri cha miaka 60 ule wa France ajendwe ko weta ku lakini ibesikie mazisikie you is either ya usuni sozo utona otwazo so waguga kwanza kindu chambe ni kuikia mthoni mbaida haku wendi utwa wewe ona Biblia yasiao ona they wa mosendo ile koneka ni mwana nduona ile we mwana ke wendi ono sie they wa mosiainike na yeye tuniwo maingibite tuwe maingibite ona kauni peke ngwenda kwete mambo manakana tane bishop no lazima ni muete kana twina mabinda na binda ila tinayo mundu mukane mwinge munobyo na Biblia yasia akathandha tumakakwatana na munduume omwe na makasia tetaniwe naku ithite kaisa mali yitu nicho kuona yu sai anakeingi mayetu muno yundu amea unimati ni mothe generation ya kulasia ithite kaisa mali yitu indi tetaniwe nao sitwa na ndio ne Biblia ndio nenda kana ne binda yoseo yasia ne binda yothuku nundu bwindu no mundu muko wa osa mwanake wakwa twasi yutanye ni mwanake omwe wakwa na oswa ni mundu muka othithie na no bikie menopause ndasia ya maanisha kana musi wa bishop mala wa ungamila wadala die thwa na generation yenge ikwitha ba yetina na anake maitu ngai amuteje na imuthacia nundu kainge mwesisia siendu mukolwa ni osisia musi ukolwa ni kwiyona wailite isisia kioni ukeyona wa multiply ukwaile takuwa na tumala tungi kadhaa uko na tumwana tumutizo tumuli twatianie lakini wasisio bambe weyono bambe wethia ini V8 ni nyangatwa na sindu ini nyaga yue wa mundu muko akenda atikithie next of kin mundu ngi na ndai so kutabia mutheno loko abaluka bijeze 17 na gunende we ba 30 kana 40 aibaluka mbuga imagine uliambia ya kumanda 0 yu yambia kwazia mali ni yakwa kuithio bika kotini ndwithi aba ya kotini maungamira na yu sheria yo kia 2017
ngama ewa proof kila wa mandi proof kila wa mandi na mamo ndui ya yandikitwe next of kin ndui kana ni wakua ndui sikana kila kinu ngweta na kuba wa bibililwe ta nini tete sungwa yo mamba subu wa bibigwa mpaka wesaithia ona katone kaju ona katone kawi kwacho Anseve. aikindo kabisa paikindo nesongeo bo wa dead kindo Ndio ndio kadi ku reference ye ku yu. na jago pe ulai pe ula musia ise wito una kulia sia na ethe aba ikindo ene You na bia. ana imundu muka boy jodi noni woka na ogobika oga idia baijo Pa ibu manze. ekidia on your marks Get set. ngo aiba loketa mbia kata akabanga wa kwatwa ni maso ayambia kwa chaini na kwatwa maso pool You faith onani kudite bishop kudia ya deadbeat lakini kane ndinolwa ne atese bubu pe osu zero. You be olongi otwanie atwike no wako twaithwa marathon. we Big faith. Yeah, kabla otwaithia imwana ndio inuka musi. Tionete mboi jaldi iko makevilani ofisini. Ndikefanya je na kuya. Nundu nake okie akwatana undu mwako nawe tete last time. Wakwatana na mundu na gu amaniye kwisa malu, wamaniye kwisa sausage, wamaniye kwisa tutumbe, tumusele, ndwe na vina. Ni wa kwatana na mulembo. Na gwo kutwaithite ta kizululu chako ya. Uili kabo kisululu jadi likambuleki Wibi kanombesu we ambe wo kuma siti nilu uyeko udini na kwa mateme kwa ngal cha odi ni wakeletwa matunu wakeletwa mau ni wikadetwa mundu tsuka iketasi ngai wati nyende baba laba bikienje sondongweka na tuyona utangwe uyona mundu utawa momine yabata kwaja uyeyomba nyawe yane ola mundu nendo mukuduma nyenge uyikunja mundu onyese kanata you boy child na ka yitongwa ba square one you ona manywa ma Viagra actually mindo manaisi Viagra sijua ni siana nini na tumatabye meke hata nundu he jui mayonesa kana meka lendi manena ni meke shade yue mwana kugana ila talali mama pia ai kala zangu kune ai kono ndwe enguthi njine we wai zanesa nela wabanga kuseto pemla ine mwa wai lotila endo ndikane na mindo nona mbalo yazena sindu site zawandi sisita wata metema tesa ona natural things yama kwase awoti ndi akwilite tyo nondo nenge tiwe ka ingeti we sponsor tingalu cha dila sponsor no mwe ko ba ombiketie tiwete makwase tiwombete manga tiwe mutu wa wimbe na wina muthia indi sisi kati wizethela nina bina na okele kaitha gwata muwau kele kingi ni kana wongele na kingi jumwa lo mana go to that relationship we psychologically prepared ogwama said that we are takisululu chawo yai keke tuye kumbuleki ni woje kezululu itoje na ita take break you want to get it I get it speech sianata we say the anake mundu ndana ku intimidate palota bikoka muyandibika lakini mundu we ya kwake ukomete kwake tactic kingi come on with friends now go wait again out with your boy now go wait again we yoko no ukona boy chaudi zako minomwe nondo buni ni lazima kama ibada na kita kwazia ni night ni nduko tuko mwako ongela kanini na ndo angela nyayo kwata ni sena kai mwana ke no nitume amende strong beba ya mosi nitumetie ndume you are a lion which you ni wabika baya lakini bani wona ne baimela pe amwe meyumisya akesa uwa bubuka na akakaiya kila muthe na kwilila na byangi tumatabise mendwe mengomba and yumya ayunda ambe kulebuliwa deadbeat how do they curb this nondo already we na mwana tumaelese kenda maike kwindwa duka umeto wikiche ngo how do you do this nikenda maike kwindwa na so many deadbeats around yupo duka faith 88
Asia makwase maetwena nduma na sinusya muthembosu yeah. Lakini the batoneka semba mwanu semba ndukanange binda yuisi saa ingi twenda round muno lakini pepa ndo usemba Nundu pia hangi mende wanu wong meta wani fumaniacs aka na Yosefu wa sembi Paulo de Yosefu semba wa mona naida semba na ndutie koti dhaku undu Yosefu atie koti ya kibedi cha Potifa semba aume tweke sembe ninga twethi okoe nundu wa semba wiwe bitha bandu ba miaka ile nucio kana we manda mwitu otwae na nuwete generation nzeo lakini wetho beya bauke kutha nduma na makwase mana na kuliza angali utatho unadwizing na nuthe lile ai kote uthela lukindu chambe ithe patoneka manda nzia ya usemba kuthuka tena nduguthuka neza muno haya na waguthuka umanekana no watiwe tukathi kwenu matha bandu bangi uthi no watiwa du no chukutethe mwana inundu mbingi ilobithe na mataoni maudhini te kabisa ukakita umono ukaje bai nundu akitua tumiwa tachau tatul ta meta wa benten matumia wananzia mboku muno na akazu you can never satisfy them nundu actually they are sort of a maniac mamudhemba fulani duk lakingi ni kana ambia ku empower ekango tabie pae mundu wa ambia na kindu ando maambie matena kindu kwa undu kone nthoni tondu na kindu nabo yambia no uyu kambia bandu basa ukambia ukomo kasukuni na ndo aka numba ya kuwina wina kibeti chako mundu muka sometimes yes. Akutwae your vision absolutely you have nothing now but you have a vision ndio na mistari ya kuonda vision yesu ya kwe ni kweli nduthi no abistali na Luis Zumbi sota bya mundu we twazie mundu na masters we na degree na kwa umeyo class form 4 kana class 8 yuambia kwe mande athina niendo kutabia ikalangale da kutene ambia ikalangale ya kutene tafadhali dukaikalela ini tetha ku nundu wona ikalela ini tetha ku nuambia kwe mina na bau nu kwetethecha wona bekalanthini wala ini ya no ngelondo mwaka wase bina kana ni asia ye tuyonene ya boy child onako tempa otena mbesa tina boy child ona mo masomie na no lilikana kendo bishop na wetie last time palasiana tutaigrumia sikiana siesi ni yaume na you become a man na kila cha kukebo no ela umetie deadbeat waku no kusia hivya na ni wezi na ko ni woka ni wapika bandu nundu na ndu enola wume ola mwako tinda wetete boy child either wana wume ona utesilingi te awa ni na I lo the langite umuvea mukamana ni watu onelela ume also you know that kind of you are so empowered that we are even scared of your presence we are not that we are scared we just respect your presence mundu umeowe wa banga ni na musala wakwa na musala oswaku ndweya hata we mundu ume ndo waele ya mukau nundu no mukea nundu could be when intellectual disconnect mother how to bridge that secondly ekakwekala oba wa komaniye na kene wonga mabo surprise your woman surprise her onagetha mtu wao kama uyeje ina madodo ai we say the line nduti ya ikilondo wonde uketela wo butu ibana angi mundu ni empowered nundu pe boy child angi kwana ukomana nake 24 years ena ngali ame osome maiti ni yani na mbesa lakini imbesa maye si ndu tumye we say ena mwana my father I celebrate all my kids birthdays lakini ena mwana na Wanjiru ena mwana na Kamene na mwana na Adhiambo exactly ni more definition of what a father is bishop what is a father yube kindu ngenda kuongela faith inena na mwaka na nichondo notabia anake kana ama bikie kiwango cha kuona waidete kutwana Paulo yeye Timotheo na wa mutume yende twesumuno amwambie man na Solomon nake atungidira wa muno akewa ndikwiya ite ithwa na bina na ukumba o munene ndukakiona ndukatebe
pe pandu a boy child while it obiko kethia onaitho woka ithia no palukile undu no bua no nduna I have pe mwanake wako mo watwaye mwetu na masters nela wokie thia mwetu ucio asomete engineering also mpaka Kenya Airways ake mwanake o eba asia oya Kenya Airways ni manda na kwonu gwika ambio those matumbi ayuma Kenya Airways yakoka kethia no tho iwe na maana nini na nini ni kana approve kwitho echo a bridge gap a kwatanie gap yeba katikati ya edete kukwatani kwa ya mina kukwataniwa mbinya gap ni boto ukoma na kana mwana keni empowered na nenge kwe makanisa mena ikundi ta isu ta ije mtwendi together ridho kwa mobela na anake na Sandy Bishop na maybe mosiaisa witu no dio manthe kwitwa father ni chao mosiai wale tendo webu na ciana ciaku as a father figure wale tendo ina ciana ciaku cionthe kila ibinda nikenda uicie nesa kwa tweko banda mbeo kila bando Bishop Mala ni mubea Madam Faith ni mubea asante mwaka thank you nitawa Jacqueline Binya tuko manichimwa chikingi na athimikai